Paul Kagame yitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge bwa Tanzania. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame yageze i Dar es Salaam kuri iki gicamunsi, akaba yakiriwe na Minisitiri ushinzwe itegeko nshinga muri Tanzania Professor Palamagamba John Kabudi. Perezida Kagame n'uruzinduko rwa mbere agiriye muri Tanzania kuva Samia suluhu yaba perezida w'iki gihugu asimbuye John Paul Magufuli witabye Imana muri Werurwe 2021. Uruzinduko rwa Perezida Kagame ruje nyuma y'igihe gito mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu avuye i Kigali mu ruzinduko rw'amateka rwabaye mu ntangiro za Kanama uyu mwaka. Umukuru w'igihugu n'umwe mu bazitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 ishize igihugu cya Tanzania kibonye ubwigenge. Tanzania yabonye ubwigenge tariki 9 Ukuboza 1961 yigobotoye abakoloni y'ubwigenge bwa Tanzania. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame yageze i Dar es Salaam kuri iki gicamunsi, akaba yakiriwe na Minisitiri ushinzwe itegeko nshinga muri Tanzania Professor Palamagamba John Kabudi. Perezida Kagame n'uruzinduko rwa mbere agiriye muri Tanzania kuva Samia Suluhu yaba perezida w'iki gihugu asimbuye John Paul Magufuli witabye Imana muri Werurwe 2021. Uruzinduko rwa Perezida Kagame ruje nyuma y'igihe gito mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu avuye i Kigali mu ruzinduko rw'amateka rwabaye mu ntangiro za Kanama uyu mwaka. Umukuru w'igihugu ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 ishize Tanzania kibonye ubwigenge. Tanzania yabonye ubwigenge tariki 9 Ukuboza 1961 yigobotoye abakoloni b'Abongereza.